Dan Dibumba ku mupira warugaruwe nabi na bamyugara ba Rayon Sport. Uyu mukongomani yari ku ishoti rikomeye nyuma y'urubuga rw'amahina maze Kadime Ndiaye ajya gutoragura umupira mu rushundura. Attention, imbarazo Mukura yitwa Ndimbumba Nzau Jordan, umusore w'umuhanga cyane w'umukongomani. Ku minota 42 Mukura Victory Sport arushaga Rayon Sport yatsinze igitego cya kabiri cyatsinzwe na Niyonizeye Freddy ku mupira yazamukanye ku ruhande rw'iburyo atera umupira mu mfuruka igoye, ariko Kadime Ndiaye arawugarura. Freddy Niyonizeye umupira usubiza mu ncundura, ikipe ya Mukura Victory Sport iterekamo igitego cya kabiri. Mukura shaka icya kabiri, imbarazo Mukura. Iminota 45 y'igice cya mbere yarangiye ikipe ya Rayon Sport iri inyuma n'ibitego bibiri yatsinzwe n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Mu gice cya kabiri cyatangiranye impinduka ku ruhande rwa Robertinho na Rayon Sport. Niyonzima VSF, Keve Muhire na Ziz Basani basimbuye Iragwa Haji, Ishimwe Festo ndetse na Ndayishimiye Richard. Rayon Sport yatangiye igice cya kabiri satera cyane mu izamu rya Mukura Victory Sport, harimo umupira Serumogo Ari yashyize mu rubuga rw'amahina ariko jya hanze ho gatoya. Ku minota 50 Andre Mazimaka utoza abanyezamu ba Rayon Sport yeretse ikarita itukura nyuma yo kwakirwa ikarita itukura n'umusifuzi wa kane. Ku minota 51 Rayon Sport yabonye penalty nyuma yaho Aziz Basani yari amaze gusunikwa, maze Moyize Murindangabo atanga penalty. Iyi penalty yinjizwe neza na rutahizamu Fonganyi wahise agira ibitego 9 muri shampiyona y'u Rwanda. Amakipe yombi yakomeje gusaterana ndetse Rayon Sport yashakaga kwishyura ibyo bitego ngo byiburinganye. Birangira iminota 90 Rayon Sport itsinzwe umukino wa mbere muri shampiyona y'u Rwanda itsinzwe na Mukura Victory Sport ibitego biri kuri kimwe. Wabaye umukino wa mbere Rayon Sport yatakaje mu mikino 15 ya shampiyona y'u Rwanda yari imaze gukina, kuko Rayon Sport yatsinze imikino 11 inganya 3 ikaba yaratakaje umukino umwe. Karagahinda gakomeye ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Nagiho abakinyi bacu barashoboye, twebwe dutsinzwa na Moyize. Ni Moyize ku kibanza cucuri ni Moyize utumye dutsindwa, ariko ejo uzabimbaza saa 11. Icyo twabuze buriya ni ukuboko. Ningute bashaka gusimbuza musifuzi umwe babiri batatu, icyo kikwereka yuko hari icyo baba bashaka, ariko ko byakugenda kose Rayon Sport ku mutima jusqu'à la mort. Ntekereza ko Rayon Sport ni ikipe nziza, ariko nanone yakinye na adversaire mwiza, sibyo? Ngenda saba ubuyobozi bushya bwa Rayon Sport. Ntekereza ko iyi kipe igejeje faza Rayon Sport ku mwanya wa mbere ni ikipe yasize yubatswe na Uwayezu Jean Fidel. Nubwo Robertinho yatigeze yifuza kuvugisha itangazamakuru, ariko Keve Muhire we yemeye kuvuga ati nta gikuba cyacitse, ariko kandi kapiteni wa Rayon Sport yagarutse no kumva ne yagize. No mukino warugoye, umukino twateguye icyumweru cyose, dufite imvune nyinshi. Ubwanjye cyangwa turanye faze retour abambere, ugiye tora faze retour, nta gikuba cyacitse, ni football ko bimera, cyangwa ko tukomeza tureba hejuru, twategura ibiri imbere. Navuga ko ari byinshi byahindutse, numva ko gutsinda ari ibintu byoroshye. So iyo ikintu iki kiba kije kiradukangura cyangwa tubategura match ziri imbere. Njye naje gusapotinga equipe nka kapiteni wabo, so kocha ahitamo gushyira kuri liste. Sinagomba gukina, ariko nabonye ko biri ngombwa banyine bagangiyemo nangu musada wanjye nka kapiteni, so nagiyemo ariko yandarwaye. Abakunzi ba Mukura Victory Sport bo byari byishimo gusa, ariko kandi batanze n'ubutumwa. Twakiriye neza kuko biradushimishije. Abanyamakuru bajyaga bavuga ngo iyi kipe ya Mukura ngo iraciriritse, ngo ndetse ngo nta no gushaka gutsinda ngo ikipe nka Rayon Sport, ngo tugomba kuhabonera isomo rya ruhago, ariko tuberetse ko byose bishoboka imbere y'abafana bacu. Mukura bajyaga bavuga yuko turi ikipe iciriritse, turi sina ngufi, ko turi ikipe ikomeye kandi yihesheje agaciro. Ubu ikipe rero kuba dutsinze Rayon Sport tuyitsinze tuyirusha, kandi nta n'igihe Mukura itayitsinda, kandi nanabikubwi ko mu gitondo umureye ari bugwihuye. Rayon Sport yasoje imikino ibanza ari iya mbere n'ubundi n'amanota 36 mu mikino 15 yakinnye. Mukura Victory Sport yo yasoje imikino ibanza iri ku mwanya wa 7 n'amanota 21.
aho hari kwa gatandatu yari inkuru nziza ku bakunzi b'ikipe ya APR FC ndetse na APR FC muri rusange, kuko yumvaga ko igiye kubona umwanya mwiza wo kwegera ikipe ya Rayon Sport ndetse ikagabanya n'ikinyuranyo cy'amanota 5 yari asigayemo. Bamwe baratebyaga bati ihene yishe mucoma. Niyo mpamvu mu gitondo cyo ku cyumweru uretse abakunzi b'ikipe ya APR FC batuye mu ntara y'Amajyepfo bari baje kuyishyigikira bisi 32